esperem que vosaltres sigueu els protagonistes de l'aprenentatge. Hello, hello, can you stamp your feet? Hello, rabbits! Hello! Now let's have a look at this picture. Can you see the sky? Yes. And who knows what colour the sky is? Blue. Oh, blue! Yeah! It's blue, that's right. And what can you see in the middle of the sky today? The sun. The sun! So, it's summer and it's really hot. Anem a comptar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amaguem les manetes i anem a fer sortir el coet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S'ha marxat el nostre coet! Tu tens 2 dibuixos i jo tinc un altre. Quants dibuixos tenim entre tots dos? Avancem, preparem i traiem. Ja! Treballar les emocions, treballar el que sentim. Llavors, doncs, després de l'experimentació, els preguntem als nens i a les nenes doncs, què han sentit, quin animal has fet, quina cançó t'ha agradat més. Va sortint tot el que ells han sentit, no?